Tūtaki mai ki a tākuta Rawiri Jansen I tēnei rā o te tahua pūtea e manoko nui ana he hua kaputa I te tahua mo te iwi Māori. Ko taku tino tūmanako mo te tahua pūtea, he pūtea nui hei awhini a tātou I roti ngā mahi hauora. I roti ngā ratonga hauora katoa, tūturu kia whāngai nei ngā ratonga hauora a iwi, a hāpori, koena te tino mai. Ko tākuta Rawiri Jansen te rata matua o mua o te aka whaiora I mua o te whakakorenga I taua manatu hauora Māori e te kāwanatanga. He nui ngā raru I tēnei wā tēnei kāwanatanga ka āhua rangirua I ngā āwhina I te hāpori I ngā hoki he mahi anō mō te tiriti e rā mahi whakararu nei I a tātou. As long as we supporting each other, and that's a big thing at the moment, is whether ko e Māori, tauiwi rānei, and then whatever your provider is, that we all come together as a collective and then being able to support each other, especially for our real whānau and then in our communities. Ko whakatere a kētia e te kāwanatanga he kotahirau ono te kaumā whā miriona tāra I ngā tau e whā e haere ake nei. Ki te whakapakari I te manakitanga hauora oho tata ki ngā rohe tua whenua e whitu te kau. It's going to be a huge boost for our whānau that live in our rural areas, and that's what it's targeting. And I guess we talk about accessibility for our whānau and making it, at the moment, a lot of our whānau travel to the bigger cities. I think that this government could be doing a lot more to support rural communities like this. We've got a great team of doctors here. I've been here my whole life. Ko te taone paku o kapanga ki hauraki, tētehi o ngā wāhi tua whenua ka whai wāhi ki te haumitanga te kāwanatanga. Ahakoa e hari koana tēnei rangatahi o Ngāti Parau ki Harataunga ki tēnā, me nui no atu te tautoko a hauara ki tōna rohe kia ora rawa atu te hapori. It's underfunded. They need more money to get more trained nurses and, make the times shorter to see a GP. If we look at it from a Māori health perspective, majority of our whānau live in areas of deprivation, and so being able to access after hours is going to be a real benefit for our whānau. Ko te nuinga o ngā mate mō rea me ngā wharanga tāngata I ngā rohe tua whenua o tēnei rohe ka tau mai ki te hohipera o Waikatone. E ai ki a tākuta Rawiri Jansen ko te aronga hauora tuatahi kei te hauora matua. Tuarua mai ko te hauora whawhati o hotata. Te raru e nai nei I ngā kimi koe tētahi wāhi, tētahi wā kia haere koe ki te rata. He nui te rā raru. I ngā pirangi koe I ōrongoa, I ngā māwiwi koe tētahi o tō whānau, ka raru koe te whakahaere I enei mahi ki roti te ratonga hauora. He tino raru tērā. The people that are here, we all know each other, we all support each other quite well, but I understand sometimes it's probably quite hard to just get proper support out here for specialists, that sort of thing. Ko tahi miriona tātou nai nei. Koena te rahi o te iwi Māori o nai nei. Ka tikana tu tērā Pūkōrero, ka whawhai tōnu mātou, ake. Ka haere tōnu enei mahi. Ahakoa kei hea koe I te motu ko te hiahia nui, ka puta I te tahua nei, ka poto haere te wā kia tatari ai tātou, te kite I te tākuta. Te kawa pāora, Aukaha.